Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anda yang beragama Islam. Jumpa lagi di channel BNA bersama saya Firdaus. Salam sejahtera buat sahabat YouTube semuanya. Selamat siang, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Pada video saya kali ini tentang suasana Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah 2025 Masehi di kawasan pecinan Pasar Peunayong Kota Banda Aceh yang kebanyakan warganya non-muslim beretnis Tionghoa. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. Tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kritik dan komentar ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.